actually kita DJT may sanga dito kwata itata. One of our priority program dito pinang kwata dito farmers. So kasla ko madidi it ni Apo ini former mayor ni Jonathan ini nga nagdagdag ti financial assistance to Gonglos. Irata may subli di jay. May subli di jay manayunan so nga nangaramid kam ti programa min. Ya, instead nga gumatang tayo ti bulldozer, manakitad tayo ka dito kuhan. Dito farmers, dito tulungan. Sa may subli di vermiculture mi. At kunak pinag-correct kita ta dito kuha tayo. Dito stop tayo ta DA nga napandag kinita. Dito dati nga agtartarakin ti vermiworm. Tadakan dyan kami ti listaanan. So nga itatamiti ka kita. Tadi kita awan ti kuha na igatangan mi ida. Tata tayo sublimi. Hindi kasarita mi ida. Iti pinaki-sarsarita kadakwada. Magustuhan da unay. Tila problema da ngamin awang paglakwan da hindi. Kata insarding damutin. Di previous administration. So nga itata kunak kadakwada ngayon kari nga amin to nga produce yo da kami timang gatang. So pati di kita programs tayo garamit tayo di kita livelihood di kita kababaihan. Babayan ti panagaramid tayo di kita nutritious food. Ya, kasla di dati nga programa may panggap dati kasama. Ya, katan dati medyo innovation na. Dati that will be producing dati siomay nga awanti karne na. Dati meat dito may kanto ti saluyot, may kanti marunggay, may kanti kangkong and mushroom. Ya, dito Kaya damot na diya makina nga paggiling mi tataka dito Dayjay. So dahil gini kababaihan akastang ti kay agbalinto nga should be dito municipal wide. Dito taddan to but dito grupo nga manggatang amin kada dito kuha dito gar-aramid nga dito household. Kasi jay ti plano kita. Ket narugya mi beteng ket so na lang kuha lang dito ngamin ta ti kayat ko agad no nagaramid kayo aming household meetingan tayo tapno paparis ti raman.